Y estos saludos van allá para todos mis amigos de Coyul, Oaxaca. Échale mi amigo Santiago López, báilale. Shikashi akonda kao shayura mabi iyo kibi nakunesha kunitukui kuniyo nabikiando nakukuyu shinibaku nakuniyo tumishikao shiyubichi. No lloro, nomás me acuerdo. Y destapa la otra mi compa Lucio. Shakunda nina yameshikao shayuna lo tuyeniko shayura nami tukwekana shayushiku wachina leo shikubanya nyanda koyu rakwauno yu eyalo yo shitantukuyu Saludando allá para toda la gente de Jicaral, allá para el señor Marciano Arce, y báilale bonito.